яңадан жолға шығабыз. Һәм яңадан Бурсаға барабыз, һәм яңадан Диңгез автобусында Бурсаға барабыз. Менә хәзер вакытта көтеп торабыз. Бүгенге юлыбыз һәм барачак ярышыбыз Улдак Ультра Трейл дип атала. Анда 30 шақырымның артын тигәчәкмен, таулы йөгерү. Шул ярыш Төркиядә иң көчле ярышларның берсе дип санала. Барып күрик, күрсәтик һәм сез дә күрерсез. Kızarıp dağıta Yıklama batarım sağına vatanı Biz mındaş tügül bu jirde Durıp şık yıkından durayda Şakırra bizni tam tatarım durayda Yarsu yürek bizning tende Şiksiz kuvvet bizning şanda Tarih ağa bizning Bilen aşağıya girmedik. Şu an göre Әлдәге Кибеде кафе бар. Bu kafede biz şey içeriye hem maşın raybrinden aldık. Olda bulsa sırlı hem kılbasalı, pomidorlu, elle neseli şunda tost hem birisi kahve hem birisi çay. He? Efendim, buraya. Necəməl kilipdə düşdük. Bunda issiz. Hazır avtobusga o'tiramiz da Bursaning o'zine baramiz. Chunki biz hozirgi vaqtda Mudanya degan bir o'rinda, ya'ni u Bursaning bir yerida endi. Shunda hozir avtobusga o'tiramiz da Bursaning o'zine baramiz. Ana endi sari avtobuslar ko'rinib turadi. Biz endi Bursaga barib o'rnashdik. Do'stlarimizga qonaqqa kirdik. Ham hozir endi biroz yol etdik, oshadik. Ham hozirgi vaqtga start paketlari ortidan barıga chiqdim. Негізгініш uyushtiruvchilar тигал yazmaganlar Bursa shaharidan start paketlari ortidan nishik narsa bilan nishik yetib borasin. Start paketlarini olish shaharning o'zida tugul. Ул да булса моннан 30-40 шақырым ераклыктагы тауда. Гомумән алганда тауда гына түгел, 2000 метр биеклектә. Анда бару шактый катлаулы булып чыкты. Әйтик, Google карталар юлны күрсәтми. Шуңа күрә Movit исемле кушымта дикләргә туры килде. Ул күрсәтә. Хәзерге вакытта менә Топхана исемле бер паркта. Бу паркның мәсәлән бер ягыннан Bursa шәһәре күренә, биеклектә. Әлеге паркның бер кырыеннан, бер тукталыштан тауга автобуслар бара дип беләм. Һәм без хәзер шул автобусларга барып тауга китәчәкбез. Һәм аның алдыннан мин сезгә Бурсаны да бераз күрсәтеп алырмын. Инде җәмәгать Бурса шәһәре. Ул шактый зур, Төркиядә зурлыгы буенча 4нче шәһәр дип санала. Монда якынча 4 миллион кеше яши, бәлки 5 миллион. Шуны хәзерге вакытта без тарихи үзәктә. Һәм мин сезне парктан чыгып китәм. Бу шактый тарихи парк. Монда сәгать бар. Монда каберлектер бар. Монда кешеләр чәй эчәләр, күңел ачалар. Тарихи әйберләр бар. Ягъни бу күпмедер дәрәҗәдә иске татар бистәсенә ошап тора бу урын. Кешеләр инде монда ял итәргә киләләр нигездә. Һәм Бурсаның иң тарихи урыннарының берсе булып тора.
достар, бардым мен Тукталышқа, ул да тауына бара торган автобусларны эзләп, ама ни кызганыч автобуслар булмады. Ул көнгә бер тапкыр гына йөри икән, иртәнге 9-да. Башка юк. Таксилар тәкъдим итәләр бер якка бару. Кимендә 150-180 лира, ул якынча 1500-1800 сум. Белмәгәнне, белмәйчә утырганда, уйлап утырганда дигәндәй, килеп чыкты шундый Аллаһның бер ярдәме. Ул да булса бер юлчы, шулай ук такси белән барырга уйлаган. Һәм без ул такси акчасын бүлдек. Мин бер якка 50 лира түләдем, 70 лира түләде һәм безне ниһаять хәзер алып барып җиткерделәр һәм без хәзер монда стар пакетлары алырга керәчәкбез. Стар шәһәрчеге. Һәм без хәзер стар пакетлары алырга керәбез. Стар шәһәрчеге. Ялый турыннары. Аларга барабыз хәзер менә. Баштан сумкаларны караячаклар. Нәрсә бар, нәрсә юк. Стар пакетларны алдым. Бик игътибар белән карадылар. Мәҗбүри таләптә булган әйберләрне, ягъни монда таләп буларак һәр йөгерүче үзе белән йөгерү сумкасында да булырга тиеш. Ким дигәндә 1 литрлык эчемлек шешәсе. Тагын берничә әйбер, аларны бик игътибар белән карадылар һәм инде менә Аллага шөкер стар пакет алдым. Җәмәгать сезнең алдыгызда менә бирделәр старт номеры. Монда старт номеры дип уйлыйм. Футболка бирделәр, сумка. Сумканы кайткач карарбыз һәм утыртырга менә үсемлек. Бу да инде үзенә күрә бер сөенеч, үзенә күрә бер оригиналлык истәде. Кызык. Стар пакетларын ачып карыйбыз. Баштан старт номеры. Нәрсә икән монда? Менә ул номер 546. Арка ягында чип күрәбез. Наилне Бюллин дигән нигәдер. Калем белән язганнар. Алга таба безнең бу сумка өчен. Һәм бу бераз реклама. Монда башка берәү юк. Киттек сумкага. Нәрсә бар монда? Сумкада без баштан күрәбез футболка. Футболка күрәбез. Футболка безнең менә мондырак. Ультра трейл дип язылган улдак. Товар. Арка ягында безнең. Шулай ук шундый футболка үзе шактый сыйфатлы күренә. Миңа бик ошый. Киттек алга таба. Нәрсә бар безнең монда? Монда бер бар безнең зур гына пакет. Бу күрәсең киемнәрне саклар өчен һәм тапшырыр өчен. Алга таба без күрәбез витамин С. Порошокта файдалы әйбер. Аеруча йөгерүчеләр өчен. Күрәбез бераз реклама. Тагын реклама. Бу минемчә изотоник, моны суга булгатып эчәсе булачак. Без монда күрәбез фильтрлы кахвә. Монда чак карарга кирәк булыр йөгергәннән соң. Ансы нәрсә икән? Монысы минемчә бандана булырга тиеш. Без аны хәзер ачып карыйбыз сезнең белән. Ул менә шундый матур һәм төсле. Менә шундый. Менә шундайрак. Банданы бер кайчан да комачауламый. Шулай бит. Монда без күрәбез реклама, макулатура. Монда без күрәбез нәрсә бу? Электролитлар, кофеин. Менә шулай ук суга булгатып эчәсе. Бу инде башка бер нәрсә бәйли торган әйбердер инде. Белмим нәрсә. Монда бу бутылкаларның аша торган әйбер. Реклама, түми чәчәкләр дигән нәрсәдер. Һәм без күрәбез, менә бу файдалы әйбер. Бу шоколад белән чикләвекләр. Моны юлда бик файдалы булачак улар. Мачоски сиңа шуя хөрсәйм.
Ama bu neşeyken bana min farazlım ya da bandana ya da futbolka. Hazır koyarız neşeyken bunu. Bu bizden bandana bulup çıktı. Ben şimdi motor dizayn bilen bir sıfatlı ko'rine. Bitti mi bizden? Bitti şunun bilen. Benim gözlükten şaktı biraz. Hayır şirak deyimsin indi ama iştedigi de kızık. Meşige de kız alırsan. Demek bilen kişiler mende mine menderlerge oturup yalı tava, şava, aşava degендей. Hava sulu yala. Şimdi buraya yasaganlar. Bir kızık. Mine biz şimdi motor urunlarda orman, büyük küp, orman. Kızganış kameramının bütün motorluğun көрсетіп беріп бітіре алмай. Мында міне шаһардан телеферик міне. Біз енді узган келуімізде анардан мінген едік. Ойыштыру орны шундай искиткіш мотор орында орнашқан. Дұрысын айткенде міне кішілер кетіп баралар шаһарға таба деп аңлаймын мені. Biz endi mine yarışdan ikinci gününe kelib jetdik. Tip gününe, yuguru gününe. Hazır vaqt ertangi 6. Biz tauga barib jetdik endi. Mine taular teresinde yürüyüz. Biz mening baxtime Allohga shukr. Men yashagan yerdan bir necha kishi bilan tanishdim. Ular da yuguruga keldilar, mashinalar bilan olib keldilar. Allohga shukr, bek yaxshi. Havası salqin, dirsin aytayım. Endi ikinci futbol kiyirgan ekan deb o'ylab turaman haliga. Birazdan indi bir 50 minutdan yuguru yarışı başlanacak. Teleferiklar işli. Mine yuguruvchilar negizde şu teleferikda yurilar. Onun bilan kelarlar. Havası jengil, rahat. Saat ertangi 6'da 66 kilometre yuguruvchilarda start berildi. Ular endi boshladi. Üz yuguruvlarin yaqin arada biz de başlarız. Bugün muhim kun. Yağmur bula dediler, bilmem yağmur bulur mu yok mu küskürür ansın. Qatna motorluqlarını da ko'rsatib alayım diyeyim men sizga, dostlar. Ne shunday o'rinlardan biz yaqin zamanda boshlayacakmiz o'zimizning yuguru yarışların, o'rmon havosining rahatligini bilsangiz. Iskitish. Mene so'z bilan aytib bitirilgisiz tugul. Bik motor tabiat, bik motor o'rin, bik sinema mında kelganimi jamoat hamma yaqin arada biz endi boshlayacakmiz yugurishimizni. Bugun bizni 30 chaqirim yugurib ketdi. Ham 30 chaqirim yugurda umumiy jilashaq buyuklik 1500 metr diye aytdi uyushtiruvchilar. Mana bizni oldimizda shu Uludağ tog'lari sistemasi, otellar, shunday bik motor o'rinlar. Tabiat g'ajoyib iskitkish motor bunda. Ne qizg'anish kamera mening bütün motorlig'ini ko'rsatib bitira olmayman. Mana qarag'iz, o'rmonlar, hech bir bitmay turgan o'rmonlar. Yugurishlar bek ko'p, muzika o'ynaydi. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Ve 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve start veriyor. Start edildi. Birlikte mi yok mu
Yardım mingga yakın yuguruvchi Ramagat ne start sekund. Başladık. Uludak Ultra Trail Cemaat. Ham biz başladık. Yardım ming yuguruvchi. Yardımın yanan yürekler ertenge jidi. Bursa, Türkiye. Cemaat biz başladık. 30 şakram. Ham biz yuguramiz. Baxtli mizgil. Aldan ersak bulur. Kuz ko'rar. Ama biz hazırmiz. Evet. 2 şakram o'tgandan so'ng bizni klassik simfonik konsert kutyapti. Büyük motor oynuyorlar. Evet, men sizga bu manzarani ko'rsatmay o'ldira olmayman. Qarag'iz tog'lar, o'rmon. Mana biz bunday toshli o'rinlarda mana biz yugurishlar. Eskitgich motor, tabiat, jamoat. Traillardan belki o'tin qizig'i da shularni minildi. Jamoat vaqti qiziq o'rinlardan yuguramiz. Bir avur ama kızık düşüp baramiz. Şaktı taşlar, katlavlı ağaçlar hem başkalar. Ama kızık. Yani bu sizge diptegiz şehirde yürütüyor elbette. Elbette bunda ağırlıklar aşağı ütürmekiyim. Hem bu taş bulsun mu, başkası bulsun mu, ağaç bulsun mu yürü. Ağır, katlavlı yani. Ama kızık. Şimdi kızık dışı. Ben sizge aytayım. Katlavlı. Endi motorlardan degende yaroqli shahar ko'rina. Ne qizg'anish kamerani ko'rsatmaydi. Ama bu trailların kızığı belki şu o'rinlardan buluda da şaktı katlavlı dışı deb aytayım. Men sizge Hemen manzara aşıla. Yok, aşılmadı. Manzara bararız hazır. Manzara bir bulur deyip uylandım. Ben pek istibarlı bulu gerek. Evet. Yemek resmindeki bunlar hislerinin bilseniz hareketin bu kızgınış kamera şu an verip bulmayın ama şu anlar size koyayım bunlar hisleri iskitkiş
Temel rahat. Hem de şimdi kuyu ormanlarda yürüyoruz. Ağaçlar arasında. Temel. Hop. Ha! 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 Yana birinci su şu noktası. Herkes isteriz. Kamçıklarım var. Dostlar biz şimdi 9. şahramga yakınlaşabız. 8'de su noktası buldu. Su içtik. Hem su tuturduk. Bu sistemaga bir şey başladı. Su ayakının Allah barmağı, zor barmağı. Elleş kullanışında. Elle mazal çıkan bilmem açıp karamadım. Ama bu dışarıdan orunlarda taşları görürsen bütün basın şu barmakla bulgan. Şu anki hazırki mezgilde men şu barmak bir şey. Oğa tabi bu ağırtığını şeymez deyip şanıp kalasın ki şeyse yine benim bilen daru var. Amerika plastır var ama bu meseleler geri bulmaz deyip oylayım. Mene indi hazır 9. şakram. Salkın çağı. Elbette bizge жылы yürüyüşlerge ama havası salkın bu sezilip tura. Evet, şu kadar kuyu ormanlardan yürüyoruz ki bizden rahat kış varsa havası şu kadar rahat. Ben de kuyu ormanlarga menimçe Büyük Tokay'ımızın şu rayları da kılneşirlik ormanlar. Bu ormanlarda yürüyüzü bir bakıt, hem şatlık, hem siyiniş. Elbette jingil tügül. Tanımağız tabiat nezarek. Evet. Biraz kurtulmuş olur ama bütün kızıgışında da belki bilmiyorum. Ben aşık. Ben bakıtlı haliga. Şoklantı yaptım. Buna kelime haliga. Bir kişi bu yürü. Bir kişi bu yürü orunları. Esnafken de kopmalı. Yana tecrübe, yana hisler.
Evet. 13 шақырым hamında tuman düştü. Hiç karagız ormanda. Tuman var. Tumanlı ormandan yürüyoruz şimdi. Önüne yollar aşağı gitmeyiz. Hiç gitkiş. Kamera ne kızganış tumandan kuyuluğun kursadı bitirmeyin. Ama benim sizin aşağınarsın diye bölüm. Çok da kuyu ormandan yürüyoruz hele. Görünemiyor. Tuman. Orman karanlığı. Kuyu mene hatırlıyorsunuzdur. Abdullah Ali'sin yanlışmasam. Gece bilen sarı degen ekiyeti var. Onda da şimdi kuyu ormanda iki sarı kardeşlik verip birilerini aldılar şunun gibi. Bu da şu kadar kuyu orman, hatta üstten kıyaçta asla düşmey. Aytırsan karanlık düştü. Aytırsan biz indir ekiyeti ormanda yigiremiz. Mucize hatta haymi. Bunda şu kadar şu kadar tavuştu. Yigirişlerine şey şu kadar var. Üzara alada şıpır kına yaşar. Cemaat. Aytırsan biz indir bir ekiyet gerekti cemaat. Ekiyet. Kuyu orman indi, iskitkiş kuyusu. Bunda korağız indi bu ormanlar. Havası bilseniz. Ne korağız? İsten kıyaş düşmey. Yani şu kadar kuyuluk. Ama bunda da yigiri mina şey, rahat. İsi bulmağı nasıl yine bilseymi? Şu orman kuyu, tavdan çıkıp bana barabız aşka. Şu lezzet. Gece bilen sarık ormanına elektik, şu reller ormandan demek. Şu. Bir kuyu orman cemaat. Bir kuyu. Sizden şu ormanı çıkıp barabız mıken? Ben anlaşılayıp yılan bilmiyorum. Ama 15. şakırın noktasını ettik. Plan boyunca bizden tağın 17 yoki 18 şakırın tuşu var. Onlara gel kötörülü indi. Kalgan 12 şakırın. Bunda şehir görünüyor mu? Bulutlar kapladı. Burası mı cemaat? Şehir görüntüleri. Bu Bursa. Karağız bu manzaraga. Bursa'nın görüntülerinde kup-kuyu bulutlar kapladı. Yüzden. Ama karağız indi bu motorluk. Bunun için yigiremiz cemaat. Bunun için yigiremiz bu manzaralarını görür için. Şahsen ben mınday motorluklar, mınday manzaralar görü şansı bulganı için yigirem. Hem bu menimçe gajayip iskitkiş bir nerse. Hem bu traillerinin, tavlu yürürlerinin şunday bir zor üstünlüğü, şunday manzaralarını görü mümkünlüğü. Demek karağız bu bulutlarga tavlının içi kapladı. Antiginde şehir görüntüleri. Demek şaktı tike düşüp tavlar arasında bir iktibarlı bulu gerek elbette bunda. Ama biz iskitkiş tabiat arasında seni görersiz deyip olayım. Ne bu bulutlar, ne bu tavlar. Anda aslan nedir? Avul görünüp tura. Hazırga bizning
16,5 шақырым болды. 17 yoki 18'de bizim bulurga teyiş oşov noktası. Çünkü şimdi Oşski'de başladı. Ay köy çok güzel. Savaş hatırlıyor musun şu binayı? Hangisi? Evet, şimdi Raul'a gittik. Evet. Bunda su işi noktası. Oşuyoruz hazırlayacak. Oşov noktasında arbuzlar var, limon var, kavun var, içimlikler var, barsı da var, su var. Biz oşuyoruz. Ama naylon var. Gerek yok. Şunları al abi sen yenilerini at. Mende bir arbuz. Şepersen bir dahatlı bulamağırsa. Evet, 17 şakram noktasını uzdık. Hem çip noktasını uzdık. Hem oşov işi noktasını. Arbuz, kavun oşladım. Su tuturdum. Su bitken idi. Bana limonat aldım. Şimdi baram hazırak. Kendi havuzuna getirir için bir şada bu aşağı uçu noktası. Çünkü min yarışlarda arbuz, karpuz hem kavunlar kurgan yok idi. Ama bu bir original hem bir tenge bir şap gitti mina. Eybet kirip gitti. Hazır biz indi negizde tıştık. Hem hazır 12 şakırım bizden көтеріліш başlandı. Hem bu yarışın en ağır mezgilleri belki. Yolumuzdan yanında yılgalar da var. Yılgalar aşağıda ütüyoruz. Dostlar 22 şakırım, biz indi 4 şakırım. Көтерілі, бізді көтерілі, бізді көтерілі, бітмей тұрған көтерілі, бік ауыр. Әлі ярымны тояшықлар алдым. Біраз қалыны жеңілейді. Бары бір тираға шелеклеп, бік ауыр. Тағын көтерілі. 4 шақырым деділер. Бірінші тапқыр, бірінші тәжірибе. Ауыр дұрысын айтканда. Ama қызық әлбәтте, ama ауыр. Su жылынды. Арқадағы бокшамда. Салқын су ішесі келе, кока-кола ішесі келе. Бірінші соғышысы келе. Өзім білен сникерс бар, ama сникерсіні мен 26-28 шақырымдарға сақлап тұрам әлі. Cemaat bir şakramda 500 metre kalıp bara 18. şakramdan 26 gül menüydü. Onları bir aşatı noktası buldu. Onları tağın menü buldu. Hazır indinik menü bulmaz deyip tağlar öterli bulmaz deyip hoşlanıp alam. Ormanda yürürken de kışlı yağmur yağıp oldu. Şükür ansında öttük. Küp bir şarağıydı. Krossovkalar bilen şaktı izdik alarını. Allah'a şükür finişe kupa olmadı. Без вантажів у жерде, тороб що